ikaze cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha mwebwe mwese mwamaze kugera ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mushakishe amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abasirikare bagera kuri 430 bamaze igihe batozwa n'abasirikare b'Abafaransa mu kigo cya Kitona giherereye i Kinshasa. Bari bamaze iminsi bari hano igisangani, bamaze gutegwa n'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe muri teritwari ya Warikare mu muhanda werekeza mu mujyi wa Pinga. Tujye kurebera hamwe rero amakuru akomeye cyane, by'umwihariko tujye kwerekeza ku kiraro bita Cyamungu hafi gato no mugezi bita Gahongoboka. Niko kuri kandi bavandimwe, turaza kwerekeza ku mirongo imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi. Tubabwire ko ibintu bikomeje kuzamba, abacancuro b'abazungu bakomeje gufatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi hafi gato n'agace gacukurwamo amabuye y'agaciro bita Rubaya. Niko kuri turi ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Ninjiye muri studio muri amasaha, kandi murabizi ko iyo ninjiye muri studio nta kindi kiba kinzanye usibye kurambura page zikomeye cyane kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamakungu. Tugiye kwerekeza kandi ku mirongo y'imbere ku rugamba, twerekeze mu gace bita Kibirizi. Tubabwire ko ibintu bitifashe neza habe na gato. Ni muri teritwari ya Rucuro. Ese Kibirizi byagenze gute? Habaye ikintu gikomeye cyane giteye ubwoba. Bimeze bite? Bihagaze bite? Nagira ngo rwose mutwandikire mutubwire. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeye cyane. Turaza guca impaka ziri ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko uwo bita General Amuri Yakutumba yarashwe n'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe twirwaneho MRDP, Mouvement Révolutionnaire d'Unité du Peuple. Ukuri ni ukuhe? Na handi hantu wabisanga usibye hano ku isimbi ryacu. Mu makuru yacu kandi twababwiye ko uwo bita General Mutayomba uyu nguyu yarashwe n'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe, ariko tubabwira ko hari imboni yacu by'umwihariko iri muri teritwari ya Warikare irimo kutubwira ko uyu mugabo atashizemo umwuka. Hanyuma rero nkuzaniye amakuru rero sasa y'uno mugabo bita General Mutayomba nyuma yo gukurikirana akantu ku kandi. Bikunzwe gutangazwa ko hari abasirikare baba barashwe ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko nyuma bakaza kugaragara ari bazima. Ariko kandi nk'isimbi ryacu, ngira ngo abakunzi b'isimbi ryacu hari uburyo ki twebwe tubabwira amakuru kandi mukaza gusobanukirwa. Hanyuma rero ndagira ngo rwose mbabwire ko turaza kwerekeza ku butaka bw'u Burundi ndani, tukababwira amakuru akomeye cyane arimo guturuka i Bujumbura indani. Imiryango mpuzamahanga yamaze kwandikira Perezida wa Repubulika y'u Burundi yuko atagomba gutanga uriya mukongomani umunyamateka aherutse gufata. Byose turaza kugenda tubigarukaho uko situation zimeze. Turaza kwerekeza ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. Tubabwire ko abagore babiri bafashwe barimo kuroga ingo z'abaturage, barimo gufata amazirantoki bagenda basiga ingo z'abaturage. Haha, ese kubera iki bimeze bite? Byose ugiye kubyumva muri aya makuru. Felicien Kabuga ukekwaho ibyaha bikomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi agiye gushyingurwa mu gihugu cy'Ububiligi. Reka nsome ku mazi rero amasegonda 2 gusa ubundi ngaruke nyatotora gato cyane. Nyemerera witonze urebe munsi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru cyangwa se like ukozeho urutoki, kandi urebe nimba ako gakumwe kamaze guhinduka umukara. Sana ikaze. Cyane abantu mwese mudukurikiye muri amasaha, reka twinjire muri amakuru ku buryo burambuye, ariko rwose turatangirire ku mirongo imbere ku rugamba aho abagabo barimo kumvana imitsi.
ni ku mirongo y'imbere ku rugamba turimo gukurikirana akantu ku kandi ku byaraye bibaye mu ijoro ryakeye by'umwihariko tariki ya mbere ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 mu gicuku bishyira tariki ya kabiri ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Abaturage batuye mu bice bikikije ikiraro bita Cyamungu ku mugezi bita Gahongoboka muri teritwari ya Warikare bakanguwe n'urusaku rw'amasasu n'ibindi biturika byumvikanye muri icyo kibaya ndetse no mu duce dukikije icyo kiraro. Amakuru ingenzi aravuga ko abasirikare bagera kuri 430 baturutse igisangani ariko bamaze igihe batozwa n'abasirikare b'Abafaransa mu kigo bita Kitona giherereye mu murwa mukuru wa Kinshasa, aribo bari baje gutanga ramforo muri teritwari ya Warikare. Amakuru ingenzi rero aravuga ko nyuma yo kubana abasirikare bava igisangani berekeza muri teritwari ya Warikare aho bari baje gutanga ramforo mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Warikare hafi y'umujyi wa Pinga mu bice bya Mpeti ndetse n'ahandi henshi hajyatandukanye harimo kubera imirwano ikomeye cyane. Amakuru rero akomeje kugera hano ku isimbi ryacu twahawe n'imboni zacu, aravuga ko abaturage batuye muri ako gace bakanguwe n'imirwano ikomeye cyane ndetse n'akavuyo k'amasasu kumvikanye kuri iki kiraro nyuma y'uko aba barwanyi bagera kuri 430 bari bamaze kugera kuri iki kiraro mu duce tugenzurwa n'abarwanyi ba FC 23 intare za Sarambwe. Abaturage bo mu midugudu itandukanye ikikije ako gace batangaje ko bumvishe urusaku rw'amasasu mu masaha nijoro, bamwe bahitamo kuva mu ngo zabo abandi berekeza ku misozi ariko abandi bikingirana mu mazu yabo. Amakuru kandi aravuga ko byabereye ku muhanda w'ubucuruzi cyangwa se umuhanda ukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ahanyuramo imodoka z'ubucuruzi. Ariko kandi mwabyumvishe ko namaze kwanzika kandi namaze kwinjira neza ku mirongo imbere ku rugamba. Amavi yacu ari ku butaka, amatwi yacu akomeje kumviriza amaradiyo y'abasirikare bari ku mirongo imbere ku rugamba. Ariko kandi amaso yacu twamajije kuyerekeza kuri page ziremereye cyane kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamakungu. Ndagira ngo mutubwire nimba muhari cyangwa se nimba mudahari. Ibintu bikomeje kuzamba cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Warikare aho igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kigizwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, abacancuro b'abazungu, imitwe itwara gisirikare ya Wazalendo FDLR bageze ku kiraro bita Cyamungu ku mugezi bita Gahongoboka bakaza guhura na ambushi ikomeye cyane cyo bita ambuscade. Abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe babaretse gato barareka iki gisirikare kidwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa cyambuka ikiraro ho gato, ariko kikimara kurenga ikiraro abari hejuru mu misozi baramanuka bagota ikiraro abandi bagota imbere bakora icyo bita anserikiroma. Iyi ni ambushi mbi cyane kubera ko kuyitoroka biba bigoranye cyane. Amakuru ingenzi kandi aravuga ko bano basirikare bari bafite gahunda ikomeye cyane yo kwerekeza mu bice bya Pinga, Mpeti, Nyabyondo, Gasheberi, Masisi ndetse no kwerekeza mu gace bita Rubaya. Ni abasirikare batojwe ku rwego ruri hejuru guhangana n'umwanzi, dore ko bahanganye n'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe ariko kandi bamaze no kuzengurukwa. Ibi byaje gutuma abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe bafungura cyangwa se bareka icyo bita anserikiroma cyangwa se ambushi ya anserikiroma cyangwa se ya serikere bakora inyuguti ya V. Ibi byaje gutuma abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari bamaze kurokoka iyo ambushi, bamwe birukanka bakizwa n'amaguru bava muri ako gace. Byaje gutuma rero abo ngabo bari bamaze kurokoka muri ako gace basubira inyuma baza guhangana n'abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe, ubundi barayasigana karahava.
abasesenguzi bakurikirana ibikomeje kubera muri kariya karere bavuga ko ibibazo by'umutekano bimaze imyaka myinshi byagize ingaruka zikomeye cyane ku mibereho y'abaturage. Imihanda ihuza uduce dutandukanye ikunze guhura n'ibibazo by'umutekano, ibintu bituma ubucuruzi ndetse n'izindi serivisi zangirika. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri birumvikana tariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026, abaturage bo hafi y'icyo kiraro cya Cyamungu bavuga ko bari bagikomeje gukurikirana amakuru ku byari birimo kuba muri ririya joro. Bamwe rero muri abo baturage twabashe kuganira bambwiye ko icyifuzo cyabo gikomeye cyane ari ukubona amahoro arambye kugira ngo bongere gukora ibikorwa byabo. Kugeza ubu rero nta mibare fatizo y'abasirikare yaba ku ruhande rwa M23 ndetse n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa yari yatangazwa kubakomeretse cyangwa se abahasize ubuzima. Sana turakomeza kugenda dukurikirana akantu ku kandi tuze kumenya uko situation zimeze. Hanyuma rero bavandimwe twerekeje mu bindi bice bigiye bitandukanye, ni mutwemerere twerekeze muri teritwari ya Rucuro mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki ya 2 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 mu gace bita Kibirizi mu karere ka Bwito muri teritwari ya Rucuro muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru y'ingenzi aravuga ko hatangajwe ikibazo cy'ubushimusi bw'amabandi yitwaje intwaro. Uko rero amakuru aturuka ku mboni zacu ziri muri kariya gace aravuga ko hakomeje kwiyongera amabandi arimo kwambura abaturage muri kariya gace, by'umwihariko mu gace bita Karongi. Amakuru rero aravuga ko umuturage uzwi ku izina bita Steve uyu nguyu yambuwe kandi arashimutwa ku rwego ruri hejuru mu gace bita Kibirizi. Ariko kandi bavandimwe tugarutse ku yandi makuru akomeye cyane nk'uko twagiye tubabwira, reka tugaruke ku witwa General Mutayomba, umwe mu bayobozi ba Wazalendo na FDLR, imitwe ifatanyije n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru y'ingenzi twahawe n'umwe mu mboni zacu by'umwihariko wanageze aho uno mugabo arwariye. Yatubwiye ko General Mutayomba uyu nguyu agihumeka. Mu gihe kandi ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byandika ku mbuga nkoranyambaga birimo kuvuga ko uyu mugabo yapfuye. Uko kandi imboni zacu zirimo kugenda ziratubwira ko uwitwa General Mutayomba ari mu buzima kandi uyu mugabo arwaye nubwo yarashwe. Namakuru rero akomeje kugenda avuga ko uyu mugabo yarashwe kuwa gatanu mu gace bita Ruki, by'umwihariko muri teritwari Murantunga. Uyu mugabo yarasiwe muri teritwari Amasisi mu gace bita Ruki, ariko kandi hafi gato y'agace bita Ngururu. Uyu mugabo kajugujugu yahise umujyana byihutirwa cyane ahitwa Ibeni, aho arwariye mu bitaro biri Ibeni. Ariko kandi ni nyuma yuko uyu mugabo yaravuye igisangani avuye kuzana imbunda n'amasasu yemerewe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni mu gihe kandi kirenga icyumweru cyose imirwano yari imaze igihe kinini cyane hagati y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'abarwanyi bara FCM 23 intare zasarambwe muri teritwari ya Masisi mu gace bita Gatoyi. Mu mpera rero z'icyumweru gishize ibihuha byagiye bikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, byagiye bivuga ko uwo bita General Mutayomba yapfuye, ariko uyu mugabo aracyariho dukurikije amakuru turimo guhabwa n'imbone zacu ziryamiriye amajanja ku butaka bwa Kongo. Ibi biragendana n'ibihuha biri ku mbuga nkoranyambaga bivuga ko uwo bita General Amuri Yakutumba uyu nguyu yarashwe n'abarwanyi ba M23 intare zasarambwe twirwaneho MLDP. Amakuru y'ingenzi arimo kutugeraho nuko uno mugabo ari muzima.
muvandimwe wabita Generali Amuri Yakutumba ni muzima ari ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Twebwe isimbi ryacu ntago dushobora kuza hano ngo tubasharike ngo tubabwire ngo Generali Amuri Yakutumba yapfuye. N'uwo tuba tumva ngo yarashwe tugerageza kubabwira ko turakomeza gukurikirana akantu ku kane, muzabikurikirane mwumve. Nababwiye ko ibi bintu bigira ba nyirabyo, nyamuneka nimba waragize amahirwe yo kumenya isimbi ryacu, aho niho rwose. Kanda subscribe nimba utari wayikanda nyamuneka. Hanyuma rero kuva mu gitondo cyo ku itariki ya mbere ku munsi w'ejo ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 hatangiye kubaho imirwano hagati y'abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe ndetse n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa muri teritwari ya Masisi. Hanyuma abacancuro b'abazungu baza gufatwa. Ariko murahari cyangwa ntago muhari? Nagira ngo mutubwire rwose nimba murimo kutwumva, abantu bari mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Kicukiro ndetse na Nyarugenge. Nimutubwire mu burasirazuba, by'umwihariko mu burengerazuba nimba murimo kutwumva. Nimutubwire mu gace bita Karongi, Ngororero, Nyabihu, Nyamasheke, Rubavu, Rusizi ndetse na Rutsiro nimba murimo kutwumva. Abantu b'Urusizi mutubwire nimba murimo kutwumva. Nyamuneka mutubwire burasirazuba mu Bugesera, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Ngoma, Nyagatare na Rwamagana mutubwire nimba murimo kutwumva. Ngiyo ninjiye ku mirongo y'imbere ku rugamba rwose, mba ndi tayari, mba mfite murari juju Saidi. Ndagira ngo turebere hamwe abantu batuye mu karere ka Gisagara, Ihuye, Kamonyi, Muhanga, Nyamagabe, Nyanza, Nyaruguru, Ruhango nimba murimo kutwumva. Sana abantu batuye mu majyaruguru y'u Rwanda, Burera, Gakenke, Gicumbi, Musanze, Rulindo murimo muratwumva. Ibintu bikomeje kuzamba muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe bakomeje kugenda bafata mpiri abacancuro b'abazungu ku mirongo y'imbere ku rugamba muri teritwari ya Masisi. Amakuru ingenzi aravuga ko abacancuro b'abazungu bagera kuri 3 bafatiwe mu gace bita Buhimba muri teritwari ya Masisi nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabasakiranyije n'igisirikare kirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. Amakuru ingenzi aravuga ko bano bacancuro arabo mu bwoko bwa mudahusha bari bajengereje ku buryo bukomeye abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe. Komanda uyoboye abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe muri kariya gace yategetse abarwanyi bara FC 23 intare za Sarambwe kujya gufata bara bacancuro byanga byanoga. Bamwe basigaye ku ruhande rumwe hakuno barimo kujijisha bano bacancuro b'abazungu bagerageza kurasa imbere ye, ariko nyamara hari abandi bakase ku ruhande. Aba bacancuro b'abazungu bagiye babona abasore ba General Sultan Makenga Emmanuel babari hejuru, babasaba guhita bamanika amaboko. Komanda ntari buvuge amazina ye hano by'umwihariko bitewe n'umutekano we, ndagira ngo mbabwire ko yabategetse ko babazana ari bazima. Uriya ntago biba byemewe kuvuga umusirikare uyoboye urugamba mu gace runaka, kubera ko aduyi we ahita agerageza kumuhiga byanga byanoga. Niyo mpamvu mbabwira ko ibi bintu bigira ba nyirabyo, ushobora kuvuga ibyo utazi ugasanga nyine ukoze amabara. Amakuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba, ibingibi ni ibintu tuba twaragiye dutozwa kuvuga amakuru yo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko abantu bankunda ari mwandike hasi muri comment muvuga ati bwana munyamakuru turakumva kandi turagukunda. Nuko rero amakuru aturuka muri kariya gace aravuga ko abarwanyi bara FCM 23 intare za Sarambwe baje gutuza ari uko bano bacancuro babafashe mpiri.
ni mu gihe kandi muri firidi cyangwa se ku kibuga cy'imirwano mo hagati n'ubundi bamwe mu barwanyi bara FCM 23 Intare za Sarambwe bari barimo kuyasigana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru ingenzi rero aravuga ko aba barwanyi bara FCM 23 bakoresheje ibikoresho gakondo, ndetse leta ya Kinshasa cyangwa se igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kinavuga ko ibingibi bitemewe. Biravugwa ko rero abarwanyi bara FCM 23 imbona nkubone ku mirwano, aho bambarana igipfunsi ku gipfunsi, umugeri ku mugeri. Abarwanyi bara FCM 23 barimo kuba bafite imikasi, imisimari, udushoka ndetse n'utunyundo. Ibi bintu rero birimo kuvugwa ko bitemewe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Hanyuma rero bavandimwe, reka twerekeze ku butaka bw'u Burundi turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi nanone turaza kuva ku butaka bw'u Burundi twerekeza mu yandi makuru akomeye cyane by'umwihariko yo ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru ingenzi arimo guturuka ku butaka bw'u Burundi nuko igihugu cy'u Burundi kirimo gukora amakosa akomeye cyane. Igihugu cy'u Burundi kirimo gufata abantu bamwe na bamwe kikabafunga, ariko kandi kinakora amakosa yo kurunda abasirikare n'intwaro ziremereye cyane ku mupaka uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ni amakuru rero turakomeza kugenda tubagezaho by'umwihariko amakuru yacu ari buze, ariko by'umwihariko reka tubabwire ko igihugu cy'u Burundi nyuma yo gufunga umwe mu bakongomani uwo bita Bambuga Benjamin wa Tuna, ukomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akoreraga imiryango mpuzamahanga ariko kandi akaba ari umunyamateka. Bujumbura tariki ya 31 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026, abaturage abanyabwenge, abaharanira uburenganzira bwa muntu, imiryango mpuzamahanga, ibihugu bigiye bitandukanye biteranyije bandikira ibaruwa ifunguye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Burundi akaba n'umugaba w'ikirenga w'igisirikare cy'u Burundi kudakora ikosa rikomeye cyane ryo gufata uwo bita Benjamin Watuna, umunyamateka ukorera imiryango mpuzamahanga hano ku butaka bw'u Burundi, akamwohereza i Kinshasa. Muri iyi baruwa kandi yanditswe tariki ya 29 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2026, amakuru aravuga ko i Buruseli abashyize umukono kuri iyo baruwa bavuga ko barimo gukurikirana buri kimwe cyose kandi bafite impungenge z'uno mugabo yuko ashobora koherezwa i Kinshasa. Ibi bibaye nyuma yuko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitanze akayabo ka miliyoni 3.5 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mikoranire y'ibigendanye n'umutekano, gufata abanyabyaha ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. n'amafaranga yatanzwe na Minisitiri w'Ingabo wo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayaha Perezida wa Repubulika y'u Burundi Bwana Evariste Ndayishimiye son excellence. Hanyuma rero bavandimwe, tugarutse ku butaka bw'u Rwanda, reka twerekeze mu karere ka Kayonza turebere hamwe amakuru akomeye cyane arimo guturuka mu karere ka Kayonza. Ibintu birakomeye. Hari abagore babiri basinye bavuga ko nta mugore uzababyarana ndetse nta n'umukobwa uzabajyana mu cyangwa se nta mukobwa uzajya mu mihango muri ako gace. Ni abagore babiri bafashwe barimo gusiga amazirantoki ndetse bafite n'imisaraba barimo kugenda bayikoza ku mazu y'abaturage. Bavandimwe inshuti z'akadasohoka, aho ni mu karere ka Kayonza tugiye kwerekeza tukababwira uko situation zimeze. Ibintu bikomeje kuzamba by'umwihariko. Bavandimwe inshuti z'akadasohoka, n'abagore bagera kuri babiri batawe muri yombi nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho. Hanyuma rero amakuru y'ingenzi aravuga ko mu karere ka Kayonza hari abagore bagera kuri babiri batawe muri yombi bitewe no gufata amazirantoki bakagenda bayasiga ku mazu y'abaturage nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho.
kandi ibintu bigendanye n'uburozi biravugwa ko bikomeje kugenda biba byinshi cyane cyangwa se bikomeje kugenda byera cyane hano ku butaka bw'u Rwanda. Ariko kandi tukiri muri aya makuru reka tubabwire ko uwo bita Felicien Kabuga washinjwaga cyangwa se umwe mu bashinjwa kugira uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Amakuru y'ingenzi aravuga ko uyu musaza cyangwa se uyu musaza watawe muri yombi aturutse mu gihugu cy'Ubufaransa waramaze igihe cyane yihishahisha. Amakuru y'ingenzi aravuga ko uyu nguyu yapfuye urubanza rwe rutarangiye cyangwa se ataburanishijwe ngo ibyaha bimuhame cyangwa se bye kumuhama. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko uyu nguyu agiye gushyingurwa mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko amakuru arimo kugenda atugeraho arimo kugenda abivuga. N'amakuru rero arimo guturuka ku butaka bw'Ububiligi, bikavugwa ko rero uyu nguyu biteganyijwe ko amakuru aravuga ko biteganyijwe ko uyu Felicien Kabuga bishobora kuba agiye cyangwa se azasezererwa mu gihugu cy'Ububiligi, aho bivugwa ko azashyingurwa hafi y'umujyi wa Buruseli. Amakuru kandi aravuga ko ibihugu bimwe na bimwe bivugwa ko nk'igihugu cy'Ubufaransa, igihugu cy'Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'Ubuholande biravugwa ko hashobora kuzakorwa ikiriyo cy'uno mugabo. Hanyuma rero bikavugwa ko ibingibi bishobora kuzakurura impaka ndetse bishobora kuzakurura impaka ndetse n'urwango hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibyo bihugu bishobora kuzafata icyemezo cyo gukura cyangwa se cyo kugira ikiriyo cy'uno mugabo mu gihe yagirizwa gukora jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. kandi ibi bihugu akaba ari byo byagize uruhare mu kumucumbikira ndetse no gukomeza gutinza urubanza rwe kugira ngo apfe atari yakatirwa. Hanyuma rero tugarutse ku butaka bw'u Rwanda kuri ya nkuru mu gihe ku buhanga bw'ibyuma barimo kugenda bayitugezaho, kandi tunabashimira kuba iyi nkuru babashe kuyitugezaho. Abaturage bo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi bafashe abagore babiri. Abaturage bo mu karere ka Nyagatare bo mu murenge wa Karangazi bafashe abagore babiri bakekwaho kubaroga. Bafashwe barimo kugenda basiga amazirantoki ndetse bagenda bafata imisaraba bagenda bayishyira ku mazu y'abaturage. Aba ni abagore rero batawe muri yombi ku itariki ya 31 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 mu mudugudu wa Ruhita mu kagari ka Nyagashanga mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare. Bamwe mu baturage twabashe kuganira bo muri kariya gace batubwiye ko rwose aba bagore babajengereje bazana amazirantoki ndetse n'imisaraba bakagenda basiga ku mazu, hanyuma abagabo babo bakigendera bagatorongera ntibazagaruke mu rugo. Kandi bivugwa ko aba bagore iyo bamaze gusiga ibi bintu ku nzu yawe, abakobwa ufite aho ngaho gusubira mu mihango bihita birangira. Abangaba rero batawe muri yombi ndimo ndababona babanje gufungirwa mu kagari, ariko baza kujyanwa mu nzego z'umutekano kubera ko akagari ntago gafunga. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare, umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Nyagatare uwo bita Henry Kakoza Henry yabwiye ibitangazamakuru ko umwe mu batawe muri yombi abaturage batamufashe abikora, ariko ko bamufashe muri iryo joro amaze gusiga inzu amazirantoki. Undi ahita yiruka nawe baramukurikira bamufatira iwe mu rugo. Bana mudukurikiye, amarozi hamwe nago yemerwa,
abandi bakayemera. Ese wowe amarozi urayemera cyangwa ntabwo uyemera? Hasi muri comment utumbwira ati nge uburozi ndabwemera, ndabuzi yuko bubaho. Unyandikira umbwira utuburozi bubaho. Ariko se ubundi abo bantu bajya gusiga amazirantoki ku nzu z'abaturage kubera iki? Reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza, tubabwira ngo amakuru nakagaruka hano ku isimbi ryacu. Mukomeze kugira umunsi mwiza sana, mukore share, mutange comment, mukande subscribe nimba mwari murimo kutwumva muri bwota amasimbi ku mugabane w'Uburayi, ku mugabane wa Asia, ku mugabane wa Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rwose turabashimiye. Dushimiye abantu barimo kutwumva bari mu gihugu cya Uganda, muri Kenya, ndetse no mu gihugu cya Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Central Africa ndetse na Sudani y'Epfo, Afrika ya Kusini. Abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabashimiye kandi mukomeze kugira umunsi mwiza. Sana nitwa Emmanuel Musabyimana kandi nkunda iyo murimo kunyumva. Mukomeze kugira ibihe byiza.